Hey sanibonani guys. Okay, so stay with me ngixoxele story time on how I got pregnant ngitshetshe ngokusoma. Yeah, ngisho njalo ukuthi ngokusoma. Okay, so guys, it was 2020 yes. 2020. So I didn't know much about ukusoma. Ngangakaze ngikwenze. Yeah, ngangakaze ngikwenze. So I met this guy ngawo 2020 unyaka uqala. I met this guy sahlana iflitheli one sahlana iflitheli one nje like izindlu zethu zikanje ipassage lakhe lingala and then the following passage kuyindlu yami, right? So ngangihlala usisi bami ngiyabadala babesebenza mina ngifunda, so babengena ebusuku, so every tent I got because babengazi ukuthi ngiqhumile eflithini, every tent I got mabengekho emsebenzini nginoguy, so guy or introduce ukuthi okay, since uthi uyitshithe uhamba uhlanga don't worry ngiyakuthanda, I'll save your virginity until ureach le age ufuna ukuyireacha nje. Okay, sharp ngamkhulu umfana wabantu nje. That guy wayengithanda, yeah, wayengithanda. And then wa introduce ke lento ukuthi uzosasoma, angimbuza ukuthi what is that, yazi ngangayezwa ukukhulunywa ngayo what is that, angichaza ukuthi no, I will not penetrate you, osaqala okay ngizolihambisa emathangini, if you know yes, wathi ngihambisa emathangini. Okay, sure, siyenze nje lo nto ufana nawe sekhethile nje, afike nalapha ekumele afika khona yini. Ayi siyenze nje, siyenze like unyaka uyaqala nje vese kaJoy, siyenze ngiyamthemba ngathi nje isoka la mhlambe ngisuka nale high school. Hayi siyenze into vele sengiyamthemba with everything in me, kuze kufike estage sokuthi now masenza lento le masoma ay ngiyakhumbula ipaint, I'm not taking off the paint, but angeke zangipenetrate, angeke azenze lutho. I think sekugudla ke lokho kusakona that how I felt pregnant. Okay, and then sengimthemba ngenhliziyo yami yonke ke manje, to a point where nje kwase kuyinorm nje sasesiyenza, and then I'll take off my panty futhi ngiyazi angipenetrate, so I'm still a virgin kahle kahle. Afike le kumele afike khona ne. So this time sakwase ku November because ngamitha ku November ngizoya emakhaya ngoDecember. Okay, ngimithe ngangithatha isisigo kwakuyinto sasesihlezi nje sithi mesibothu nje sesiyenza saso manje sesiyakudla. Okay, so ngibambe ngithatha isisu ngimithe shoot, uma ngimitha ngihambe ngemakhaya December manje, lesamba for holidays ka December. Mangifike ekhaya sengehlile emzimbeni, ngithatha isisu sengehlile ke manje emzimbeni. Mangifike ekhaya uma ngibuza right, ngithi mina yes I'm okay, ngi-right. Athi wazodla mntanami egazini, ngithi no ngi-right ma ngi-right. Okay, mina bengumuntu like othandayo nje ukuhamba, ngicela khame kumele ngihambe ngicele kahle kuthiwa okay hamba but u7 yazi lo kuthiwa hamba u7 ushayele ekhaya, mase uzihambele ngesikhathi ubuye ngesikhathi sakho ubushawe kudlule. Okay, kwakumhla 16 June eRichmond ke join ukuyiwe edamini, ngaleza sikhathi sokujoin ukuyiwe edamini. Ngithi manje ngicela ukuyiwe edamini, athi mana it's fine ngihamba edamini sheshe ubuye. Ngithi all right, ngihambe ngiye edamini, ngafika lapha ngahlala I think like 1 hour, yeah 1 hour. Ngabuya ngazama umuntu ozongibuyisa fast, ngabuya mina wonke okuthanda ngakuhamba because kwangehli lutho, ngithi ngifike isavani emlomeni ngehli nje, ngibhocobele ngiphelelwa amandla, kanti hayi ugela uzimithele nje Nkosi yami nje ziyamkhalela. Ngibuye ekhaya kuthi 4 o'clock naku senyangeni ikhaba amangala ukuthi ayibo wena wonke osho ukuthi masuhambile ugcola ngeghost ushawa mawushawa. Ngithi hayi ngilabe ngahlale kube ngavumi. Okay, past sidlula uDecember ke sekuJanuary manje, ugogo ngithumile ukuthi ngimele eklinikhi ngilandela amaphilisi. Ngithi hayi no man ngiyajumpa, ngijumpa uma ule ngibuza ama period December, ngumabele ngibuza ama period because bengumuntu othi make period agule like isilumo singibulala nje singiphatha nje, so kwazi wonke umuntu ngima period because bengigula kakhulu ngima period, isilumo sami besinzima kakhulu. Uma ile ngibuza ama period December wonke nje ngile ngizama ngamnanga ngithi hayi bese ngiqamba amanga sengila khona naye. Naphela noJanuary nawo usugama nqele kodwa futhi kuthulakela ngihambe ngeklinikhi ngibona ukuthi okay ikhona into wrong, kodwa emqondweni wami akufiki ukuthi I'm pregnant. Okay, ngihambe ke ngiye eklinikhi ngiyeligogolanda amaphilisi
kuyi-man nurse leli hayi right lalisele ngishela ngisho ukungishela nalo hey ngifike ngidokotela ngithatha konke amaphilisi ngimtshela ngidokotela ngibuza ukuthi unani ngithi eish isinye sami sibuhlungu angikho ama-period but isinye sami sibuhlungu angibuza ukuthi okay gcina ngiheavy ukuthi no angiheavy mina ngiyitshitshi athini okay hambe ucama mangibuya athi nje congratulations ngithi ini I've never done sex mina isitsha sincane ngicela ukuphinda angikhiphe lesinye anginikeze isitsha nami ngocama still angifake inzipho ngafika ekhaya sezingasekho zonke no nje before that athi uzokwenza njani ngithi nje ngicela ukusikhipha athi okay ngase ngiqedile inyanga yes because uDecember kungasengithi ngase nginaba base ngina 4 weeks ngizoqala 5 weeks athi nje kuzomela ukuthi uhambe uyesibhedlela eEdendale mind you ngise Richmond mind you anginayo imali ngi-student mina anginayo imali ngithi nje ngicela ukusikhipha nginikeza amafomu athi uhambe eEdendale phathela amafomu lawo I didn't take a taxi ngaleso sikhathi leso ngasuka endaleni clinic ngaze ngawufika ekhaya ngalidabula ikhadi ngalenza ama-pieces ngase ngilenzile iclinic ngalahla ngakhipha inzipho ingqondo yami istakile ke manje angazi ngizokwenza njani angeke ngize ngimtshele umfana phela naye cause yabo nje ingqondo yami yastaka ngafika ekhaya inzipho ngingasenazo ngabe ngifake inzipho ku December sesiphelele ngafika ekhaya inzipho ngingasenazo sengidlile stress hey hi guys I'll never get pregnant shame ngiphinde ngithi mo itshitshi usoma noma ugudla iyeke lonto inobungozi hayi ngifike ekhaya nginikeza amaphilisi akhe angisekho right manje angisekho right ngibhalela umngane nami ngithi 1 2 3 4 5 6 asuzokwenza njani ngithi nje anginayo option njengamanje kuzomela ngisikhiphe ekhaya ngizothini uma ngenza iplanning mase kumele ngigibele through kumngane nami eMaritzburg ngiqale kumfana njalo ngithi silima ngithi sisacela ungiphi imali ngikhanda istory nje nani niyazi ngikhanda istory ngifakela umfana imali ngihambe ngitshitsha ngithi mangifika ke kumngane nami sizama inamba nje kuFacebook akulinge nje labantu bangalewa umuntu wesilisa futhi angineza amaphilisi menginikeza wona ikhipha isisu awu2 wafa emlomeni I think abanye awu2 yabashutheka kumele ashutheke nje 2 washuthe kakhulu lapha ya down there mind you ngitshitshi mina ngingikwazi ukwenza lokho hayi manje mntwana ukuthi ngizokwenza njani because ngeke ezongena ngitshitshi angasho ukuthi umuntu emqondweni nami ngisafuna ukuphinde ngonke ubutshitshi bami thatha amaphilisi mina ngwavele ngwaphuze nje wonke ngingafaki lutho ngaphansi ngingabi nalutho sekushaya isikhathi ukuthi kumele ngiphinde eRichmond phela ngihambe eRichmond angibangize ngibe nalutho phinde futhi ngithenga amanye ucaca ukuthi angifuna iphumile lento ngithenga amanye amaphilisi futhi same story naye lo muntu wayengidayiselile wayengitshele the very same thing engangitshelwe yilo yakayile yaseMaritzburg imali esengimoshe lapho hey nawe futhi ngiwathathe ngiwashijela emlomeni ngingawafaki lapha ngaphansi lekumele ngiwafake khona ukuze kuzophuma phela ugeli lo wayesesifini sami hayi ngifike ekhaya ke ngisengine stress phela konzakelele sishuthi iyakhula nje ngani ngiqale ke manje ngiyacravela izinto angithande nectarine ngikhumbula kahle uma usebenza idani every time ngiphathe nectarine njalo nekota njalo uma uzobona ukuthi okay icontero ngila ngifike ngibuza ukuthi uright yini awumithi ngithi naye ngoba nathi wehlile emzimbeni awudli because ngase ngadli awudli sengithi uyoshani uFebruary ngiphindele eThekwini khona ngizosifihla lesiso awudli ama-period akho ugcineni ngithi hayi bengile mina ama-period athi okay hambulala lapha phathi gogahlolo eshuma wakho gogwami hayi nangampela ke ngithi goga ngangihlola mina ngingalutho phela vele ngimngete angikazi ngilale namuntu ngilale phathi lapho goga abuya athi hayi uright akanalutho hayi wabe seshilo ande ngale wathi yazi ukuthi webonke uyamisa ngokugula noma ngokuzoma ukuvala uqalele ungithi heqe manje ngiphole ngibe ushabeni athi uma ama-period suyile yini for this month ngithi mina ngakayi athi okay ngakusasa kade ngizobhayiza ngithi macuphathe lama-pad ngama-period awaphathe ngampela ugela ama-period base sebuya athi ucela ukubona igazi ngizolithatha igazi mina athi ucela ukubona igazi ngivele ngisho ukuthi hayibo angekho ama-period bengenzela ukuthi if kuthiwa ngiyayo athi okay kusasa seclinic because icontero ngila kuwena iqale lapho ngikhale ngimtshele ukuthi hayi ma I'm pregnant meat ngazi ukuthi kwenzakaleni because angilazi la namuntu ngasoma futhi ngakudla zangikhalela athi ubalo ukuthi sicela number yakhe siyakhala kwayena manje uma
uma uyitshitshi hlukana nokugula noma uzokugaxela.